Hello everyone, welcome back my new video. Te perlok kumba pile I hakato katitil kumba ngala peni api baka YouTube channel jonga kala monetize bat kani ke YouTube team kala approve bangan yo ban monetize no yagne ke YouTube channel. Te perlok nakong nga ai kuble phi baro kisba support ya kani ke YouTube channel jonga te lada pin page ya kani ke video pendakut tangan ya thui phi ya kalanti jong kani ke YouTube channel tat hadu mta gasmi bangala yo ban monetize se kani ke YouTube channel te haspo pin page ya kani ke video ta I like tok bat subscribe YouTube button te kum kada ke jing support lang mo te kum ba phi I ba kani ke video ro kam clear bahare Namar dai kapun tat kumba si nyaw jat sajar te banle video ro kam da kam clear bahare te ni we withia dei manure te kan kai prolog dai ini dai men kami jonga ma ni dai men kami jonga te kamera jonga kam da clear bahare te prolog nang kong gani ka channel ngal akret la season asnem tengah klem prun kamera Dagni ki banai baladep ko banai basam ne banai basam ne ngala pendun kam te kumba fil tip kani ke channel jonga kedai ke channel kena design hakabang ngala ringnya ke video ki banga design chayo bat ngapen I pi kasap ketalen kabanga don nan pen ring chayo bat nga upload hapo kani ke YouTube channel te hadin banga I ya ka jing ke support ke jongpi ke jing viral yo kani ke YouTube channel tengah kloy na ban ring video ban upload man gasngi ya kani YouTube channel jonga tadin bakal akiu ki subscriber bat akiu ku wi ngala views tengah la khamyo men sim ban upload tat anda menta gasngi ngala yo ban monetize bat hakaju ka porong asno comment sikadai bangala yo ya upin asen ma uba babaro ki ba padon kam lan ni ba kamai pisalang ba ka YouTube channel baro ki don kam yo pin asen ban submit Aku gila sen kenang bangin yo ban kamai pisa. Te perlu kene ke video la ya piro ki ba ompat yo ban monetize te sanang trejitom kenang wa pin yo ban monetize. Te perlu ka jingkerpat ke junga kalong te ngubha ban support nang ni sekemat ni video kebangan upload. Kenang bangan la ban penmi man kesima. Wala da kamu ba junga kam da clear bahar ban ring ni video te ngubha ban like ban comment Nang bangan la ban pen pha chu ya video mo te phila ban pen liat phang tre ra ban kren tre ra ban snok tilang bat ngai ni men kemero men keme oi tre ra ile rain ha po social media ya tu la kam clear kamran dai la kam clear te perlok menta kasni kedai kasni ka ba kani YouTube channel man ki video bangan upload kan sayo baik ban kamu ki video ke bak upload ani smart kemut ki la don baik itu ki ads ma hakabala khen ban yo nong baik ban yo ya kapisa lada ke video juga akan viral te perlu kublai pi baro ki support ikani ke channel tenang ya support ani shop kemat kenang bangan yo mesim Hero la video YouTube channel te sa comment ni subscribe baik bat ini support ro prakasi te tang ini kintin banga ko ban pentip sapi banga la yo ban monetize te kublai bun te don baik hina pedang jong pi ki ban comment la ni ki ban tip banga sorong la ni banga snow sorong banga yo ban monetize handai omdere handai kadai ka jing ya pen ilang prakasi mo kenang ba pin tip bat kum kadak jing support ane kum ba pila nila banong no pi ki ba pron kam YouTube ro kenang ba pin tip tani ya tu ki ba tip te ki bom tip te ngam ong le tangi bom tip te wat ong ra banga snuk leu banga la utang tat naman bas mutai te ku bles pun ma